نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، أيها المشاهدون والمشاهدات والمستمعون والمستمعات في هذا البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mahuli niya mga maastay manghud sin kami hapag iman was launta sin puji pa Allah subhanahu wa ta'ala salta iban sa lagu-lagu sanglit patuhan na to Rabbul Alamin. Itukbal na to in sa lagu-lagu pagsarang sukul kaniya katan hakatan tan dirihilan kita niyo parwaktuhan, dirihilan kita niyo parsukuran sin masi-masi in kita niyo yari pa dirihilan kabuhi sin mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala na pangayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala in kabuhi sin kita niyo mga katawtay manghuran bangman mausal na to mapakay na to pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mausal na to katan sibuda inyan hinang sibi-sibi iban sin malaggo manahut maaslag atat kala ta parsababan ikakasi sin Allah ta'ala kato taniyo murah-murahan taupikan kita niyo habiat tu inhal amin sambil sadya dagpakan in kita niyo halaw pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yari nisab kita niyo long taharum ini dihilan waktu isanda kuman labay habya ini hawala na kita niyo nakapagbaying mata, wala na kita niyo kapagbaying long tapun-pun na nikmat isab sin Allah ta'ala kato taniyo piya usal kato taniyo piya pakay kato taniyo in mga technologies in mga biya ini na in malayo alhamdulillah na biya da sinya unak susuok nahangkan habok na ini nikmat sin Allah ta'ala kato taniyo hipag sarang sukul na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pangadyan sin kita niyo ininisugpat da sin limaway-laway hatungod laumta pangadyan parkala ha tauhid ha manunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala hapag ibadat kaniya. Kaya nasisambat amuna ini insa lagu-lagu pardaakan sin Allah ta'ala paipon niya u'budallah wa la tusyriku bihi syai'a. Amo ini panagnaan amin sa lagu-lagu dia akan sin Allah ta'ala paipon niya amo na magtag-ipon mag-ibadat pakatunga sin Allah ta'ala. Naon lawan niya mga katawtay manghuran ilawan niya biada sin haayat yato wala tusyriku bihi syai'a. Ilawan sin amin panawhid pag-ibadat pakatunga sin Allah ta'ala amunain hinang sakuto hinang pagsyirik beta sin Tuhan na Rabbul Alamin wala tusyriku bihi syai'a ayaw kamu magsakuto kanya ay pa Allah ta'ala hang sulag uno-uno daing hamanga piapanjari sin Allah ta'ala makawa na to diha ini in sa lagu-lagu dia akan sin Tuhan amunain manunggal kanya hapag ibadah manawhid. In sa lagu-lagu isabliangan sin Allah ta'ala amuna in pagsyirk. Karena in ibadat sin kita niyo apabila kialamuran. Kiasuran sin pagsakuto na mabatal in ibadat sin kita niyo.
Maba'tal in ibadat sin kita ni mga katawtay manghuran hangkan ayaran na to in ibadat na to karna wayroon na duka ing puhong na to pa Allah Ta'ala in makadawhat sin karayawan in makadawhat sin ulong rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasamin lang ta nakawa na to na ding mga bahagian. Bahagya sin shirk aun siya na shirkun akbar wa shirkun asghar wa shirkun launta khafi na nadaw hatta atawakan nakawa sin kita ni panagnana muna shirk dakula amuna ini in dusa sa lagu-lagu wayroon kaampunan niya mano ito yan ni mano siya apabila siya yabutan sin kamatay wala siya nakapagtawbat mano ito yan siya papinar ka jahannam wali'udhu billah sa tain siya kakkal dito hato. Amoyat to mga palanguan haagam Islam. Sa tain ini nabahagi siya paupat kabahagi at inain syirik dakula mga katawtay manghuran nasabot na sing kita ni panagnaan amunain launta syirkud da'wah muna syirik launta hapang indua hapag dua karena indua ibadat siya mga katawtay manghuran. Nabiya na sinsambat ang basta ingan ibadat suwaytud siya hitunay pakatunga sin Allah Ta'ala. Bima'na bang tatiunay maduway ng Allah Ta'ala amunat to in limbangan tana in Allah subhanahu wa ta'ala. Uno pangayo mo duaa, pangayo mo tabang, labi na bang wayroon makatabang, wayroon makahawon, wayroon makalappas tuputunggal in Allah subhanahu wa ta'ala na inyan suway tud harap matukan niya. Di man jari hitunay maduwain din kanya mga kakasikwa agam Islam. Ini karuan niya bahagya na muna syirkun niya. Ayun siya yato muna wahyal iradatu wal qas. Nakawa na to na ini niya muna syirik niya muna syirik hapag niyat. Iban long tamin akun sin long pangatayan ni maksud niya. Ay maksud niya hakaw pa niya bukun karna sin Allah Ta'ala sa karna sin parihasan dunya. Parihasan dunya, naghinang siya yaon ibadat, naghinang siya sin uno na sa imaksud niya bukun hakarna sin Tuhan. Aun waktu bang taha hakita tayo niya unihinang sin siya long na Masya Allah matuyo mag-ibadat, matuyo maginang hayaon. Yato yung kita amin hakita sin kita hakatampalan adapon inhalom sin pangatayan niya di takingatan tupot Allah subhanahu wa ta'ala. Nauning mga manusia nanghinang siya beto bukun karna sin Tuhan sa karna sin parihasan dunya. Na yung mga tao habayat wayroon madawhat nila karayawan. Lungi-lungian imano siya himinang sin parkala yaon. Amoy bukon hakal na sin Allah Ta'ala. Labi-labi na parkala pag-agama sin kita niyo. Uno parkala agama, parkala ibadat, apabila inyato mga katawtay manghuran. Liamuran niya sin hinang amin hikaba'tal, sin ibadat niya na nagluog na siya naghinang mga katawtay manghuran. Hangkan subay na to daran, pariksaon marayaw, inyat sing kita niyo. Pariksaon marayaw, inyat sing kita niyo mga kakasiku haagam Islam. Amoya to long tain hikarwa. Na mari kita niyo pa hikatu bahagian sin shirk dakula. Annaw usali shirku ta'a. Di kita niyo timugtub sin pangadyan na to. Sin limabay-labay yaon. Ayon yung kalupahi imagtake note kita niyo. Amin long tain pencil sin kita ni ban sin notebook hilukis sin kita niyo. Na unin dalil tungod ha ini aun hati amin sakuto atau syirik hapagtaat. Biyan sin parmasin Allah Ta'ala qauluhu Ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Yatwa suratu Tawbah kabakan nato
ayat katluan tag-isa. Yarin hatin niya, min syirik hapagtaat. Biya din indagbus. Parman sin Allahu Ta'ala hinang nila. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Hinang nila in mga ahbar. In hati sin ahbar, mga katawtay manghuran. Amunain ulama sin mga Yahudi. Ulama sin mga Yahudi. Iman sin ruhban. Atawa launta ulama at tamiin taubar ibadat. Kanila. Hinang nila na to. Hinang nila biya na si mga Nasrani. Hinang nila to tutuhanan dugaing ding Allah Subhanahu wa Ta'ala. At tinabi si mga pari nila. Yung mga ulama nila yaon. Na hinang nila yatutuhan. Biya din indagbos makawa na to da mga katawtay manghuran. Biya din kaagihinang nila Tuhan at tawakan simud hapagtaat din amin syirkut ta'a syirik hapagtaat namin nahinang nila duwain ng Allah Subhanahu wa Ta'ala damikyan iman ni Isa alayhi salam al-Masih anak ni Maryam hinang nila ray sabiyato iban wayroon sila naraak damikyan wama umiru illa liya'budu ilahan wahida. Mainkan, iban wayroon sila naraak. Uno na buat malaingkan. Hasupaya sila sadya makapagtang ipon patuhan tunggal. Amo yatin di akan sin Allahu Ta'ala. Mag-ibadat amin tunggalun tin Allahu Ta'ala hapagtag ipon. Mag-ibadat kaniya. Uno pa la ilaha illahu. Subhanahu amma yushrikun. Wayroon Tuhan mapatut pagtag-ipunan malaingkan siya ay malaingkan Allahu Subhanahu wa Ta'ala mahasusi siya ding hakatan pagsakuto mahasutsin Allah Subhanahu wa Ta'ala hakatan pagsakuto nila pagsakuto si mga tao magsisyirik yato nadihay ni mga katawtay manghuran tiyap silan si mga ulama tiyap silan si mga sila mananapsir amin kawakan nato dihay ni wayroon biya mga problema at tawakan wayroon amin sasaw niya tapsilan niya huwa ta'atul ulama wal ubbadi fi ma'siyati Allah subhanahu wa ta'ala la du'auhum iyahum kama fassaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'adi ibn Hatim lamma sa'alahu faqala lasna na'buduhum فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية أمنا إن بقتات حمang ulama in ulama din di bukun ulama in hakato si maksud niya man ulama si mga duwaing agama Yahudi wa sin Nasara iman in mga ubad amin kaimaman sin Yahudi atawakan kaimaman si mga Nasrani si mga pariyaw longta mga pastor adun ha mga hinang maksiyat patuhan amo yatin laung ta inhinang nila magtaat matto bukun sadya mga yu kanila bukun sadya mga yu kanila bukun sadya yat tulang ta mga yu kanila biya sin laung ta tiapsiran sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Adi ibn Hatim hawaktu imasubukan niya hawaktu imasubukan niya iban na maita laong niya, las na na'buduhum. Bukun kami simumba kanila. Bukun kami simumba kanila. At tinasimumba yaon. Ang pasiabot niya kan Abi Hatim. Siabot na kan Adi. Ibn Hatim, bunatod. Laong sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, impagtag-ipon nila, impagtag-ipon kanila, amo na impagtaat kanila hinang maksiyat ataw hinang langgal syara pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Hangkan amo yato kiasud sin sila laung tamayta na hinang sakuto amo insyirko ta'a sabab pialamin nila na impagtaat pa mga kaimaman nila dahil simpagtaat pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Hati ko hazaman na to biyawon bangaw ning mga manusya labi piyagtaatan nila manusya iyawn atawakan ikakatutan nakura
labi impagtaat niya mo na impagtaat para Rasulullah pa Allah subhanahu wa ta'ala ibang para Rasul niya na makalamod siya diha ini. Makakuha siya, makalamod siya diha ini sabab na piya labi impagtaat dahil doon na impagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan to impagtaat ko syirkut ta'a. At nakalabi, nakalando misan inhinang yaon lang amin hinapagtaat niya hamaksiyat. Hinang maksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala na hinangon niya rayaon na nagmula na. An-na'ur rabi ini ka last niya upat bahagian syirik dakula syirkul mahabba. Syirik mahabba amuna in syirik hapag lasa. Uy sambil hapag lasa aon long ta mahinang sakuto si manusia piani nindag busyat to. Aon baha dalil makawa ta ring halom sing Quran mahamul neto sing syirik mahabba tina syirik hapag lasa na tainguan na tumarayo yari imbayta sin Allah subhanahu wa ta'ala wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب يري إن دليل habiyana hayni long sin Allah Ta'ala insawa long tabian habiyana ini insawa sin mga dalil mga katawtay manghuran iban tanda aon pading ha mga manusya wa minan nas aon pading ha mga manusya lumawag pa sila Tuhan susumbahon nila duwa ini ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtaatan nila yato. Iman pagtag-ipunan nila. Hinangon nila limbangan. Hisingod nila yato biya hisingod nila. Hisingod nila biya sin Allah ta'ala. Inhinang nila. Adapon mga bariman, mga kakasiko agam Islam. Inlasa nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magtag-ipon long tadayng halasasin mga labin lasasin mga bariman dahil sin kanila. Adapon yung mga kuparliasan nila yung mga barhala yaon. Biyasin paglasa patuhan Rabbul Alamin. Adapon in mga bariman biyakan yun na labi in lasa pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil ha mga long takufar dahil dito mga kakasiko agam Islam. Biyahan nila si mga kufar habarhala nila nakalando. Karena in mga bariman, mga katawtay manghuran, may tayato na kabida sa babiyaon katulos ikhlasin sila hapag ibadat, hapag lasa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in paglasa, suway muna in lasahon sin ipon biakatu taniyo, amuna in Allah subhanahu wa ta'ala. Iman sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul niya. Amo yan suway nakalabi daing hakatan tan impaglasa sing kita niyo. Mabut na pabaran sing kita niyo suway labi illa sa Allah ta'ala. Suway palabihon inda akan sin Allah ta'ala iba sin rasul niya sallallahu alaihi wasallam. Yari in hadis na may ta mga palangon ko agam Islam. May makawa na tulong ta kissa an Adi ibn Hatim radiyallahu anhu qal ataitu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa fi unuqi salib min dhahabin faqala ya Adi itrah hadha ath-thamana fi unuqi fatarahtuhu fantahaytu ilayhi wa huwa yaqra'u suratan bara'ah فقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Dahil kan Adi bin Hatim karidaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala nagbayta siya di matong ako pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta aun haliog kulong niya krus karena hiya di hazaman niya tuba pa siya simod pa ka Islam bakas siya long ta ini dukaing agama, piyaka agaman niya. Na doon man hayan, hawak to siya miyat to, pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, aun pa rin doon na haliog niya krus. Aun pa, haliog niya krus.
Sa tain niya to dayong habulawan. Dayong habulawan, ampa siya nagsabda. Nagsabda in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaniya, Ya Ali, itra hada al-wathana min unukik. Ukaw, uadi. Bugitan, itra hada, bugitan in wathan. Maanandihan amin barhala, yaon, haliog niya. Amin biya krus, yusulog niya yaon. Dahing haliog mo, bugitayan. Na laong niya, biyugit niya bagtuoy. Fatarahtuhu, biyugit ko na siya. Pagbayta man si Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagtoy ko biyugit. Biyahan, in mga kasahabatan, mga palangon ko agam Islam, bagtoy niya la aplayon. Uno-uno yung kiyabayta kanila sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mag-us-us nila bagtoy aplayon. Biyahan, bang nila kiyahatihan nila na bagtoy. Naampa ako miyadto, fantahaytu ilayhi wa huwa yaqra'u surata bara'ah. Naampa ako miyadto kanya, ay miyadto pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa hinabo siya nagbawas sa surah bara'ah. Ay biyasan niya in ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Amiyat biyabasa sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na hatta faraqa minha faqultu inna lasna na'buduhum. Nasambil imyan siya sampai naubos mamiyasa in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di yung niya imbasahan nito na namong hiadi. Doon haon na inagi ko at inagi hiadi. Bunato din kami, bukon kami lang niya si musumba kanila. At sabab sini siya bakas siya rin noon. Baka siya Nasrani, na kaya iingatan sin siya. Na bukon kami lang na sino amin simusumba kanila, amin lang simumbahayaon, na insambong sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanila, alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu wa yuhilluna ma harramallahu fatastahillunahu. Qultu bala. Qal fatilka ibadatuhum. Amuyatto. Insab na sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, uno bukun kahiyaram nila. Uno na hiyala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampan yu isab haramun siya. Unin jawab niya. Iban law na iban hiyalan nila uno na isab hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampan yu isab halalun siya. Na inagi ko atin long hiadi huon bunalin kaymo atin ibiyayat to na ampan na siya nagsabda in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatilka ibadatuhum, na amo na yatto yung pagtag-ipon niyo kanila, atin yung pagtaat nilaon hamanga kaparian nila amuin hiyaram inhiyala sin Allah subhanahu wa ta'ala, hiyala nila isab, inhiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuna yatto fatilka ibadatuhum. Amuna tulong sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin yatto na amun natin mabilang pagtag-ipon nila, pagtag-ipon sin kamo din dito hato. Na fabayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna hadha ash-shirk alladhi waqa'u fihi huwa annahum amaruhum bil ma'siyah fafa'aluha wa nahawhum 'anit ta'ati fatarakuha. Amo ini piatarang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sabunatod impag syirik yan at inimpag sakutuyan amoy nahinang nila insawab niya dia aksila pahinang maksiat. Dia aksila pahinang maksiat. Yagad nila hinang yato. Nagmaksiyat sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban liyang sila ding hapagtaat na tinggalan nila yato. Wala na sila nagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan nakasud yato hinang kasyirikan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na man ata'a ghayri Allah fi tahrimil halal aw tahlilil haram mu'taqidan annahu yahiqqu lahum dhalik fa innahu musyrikun syirkan akbar.
Wal'a'udhu billah. Isisi nagtaat haduwain ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hahinang pagharam sin halal atau paghala sin haram sarta nangangahagad siya aun kapatut nila hahinang bihayat to na bunatuod. In siya yan musyrik mabilang tao magsisirik sin sirik dakula. Na bihani mga labi-labi na ito kaing arama amuyat to in sabab in sila hinang nilawn hinang kakufulan hinang kasirikan pa Allah subhanahu wa ta'ala. والمحبة مع الله سبحانه وتعالى هي محبة المشركين لآلهتهم وأندادهم من شجر أو حجر وملك وغيرها وهي أصل الشرك وأساسه. Na impaglasa sarta sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na impaglasa sin mga musyrik ha mga barhala susumbahon nila at niya sartaan nila Allah ta'ala rin dunhaon liamuran nila susumbahon nila ding namayan hakahoy sibu da hakahoy iban habato wahajar iban malaikat aw ding mga kanila iban pasindugaing niya amunain asal at inanyat to amunain asal puunan sin hinang pagsyirik iban inyat to papangan niya amuyat to mga palangwan ko haagam Islam hangkan ayaw na to sa kutuhan in Allah subhanahu wa ta'ala tungod lang ta paglasa unin biya si mga hinangsin sila al-mahabbatu hiya aslul ibadah walihada yajibu ala al-muslim an la yuhibba ahadan aktharu min hubbihi lillahi wala mithla hubbihi lahu wa illa waqa'a fi syirk in mahabba atawakan impagla sa mga katawtay manghuran sin kami hapag iman amunain asasin pag-ibadat hiya aslul ibada amunain asasin pag-ibadat walihada dahing hasabab yan yajibu alal muslim wajib hahambuk muslim alla yuhibba ahadan insubay siya di lumasahang katao lumabi daing hapaglasan niya pa Allah Ta'ala aktharu min hubbihi lillah biyayat to mga katawtay manghuran at ayaw siya hindi siya lumasahang kataw lumabi daing hapaglasan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala iban di kasalian inlasan niya kanya di kalasian kasalian inlasa pa Allah subhanahu wa ta'ala wa illa kana bang bukum bihayat to mga katawtay manghuran in bang bukum biyat yung kaagi niya paglasa tanto makajubog na sadya siya ay makahinang na siya madainunhaon pahinang kasyirikan makatuligi siya maun tawakan makajubog siya maun na sadya pahinang kasyirikan atawa makahinang sa sinhinang pagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amoyat to mga palangon kami Islam maniu ti long ta amin jinisan simpak sakut to amin syirik dakula amin upat yat to bahagian amin syirkut ta'ah syirik hapag taat syirkun niya syirik hapag niat syirik long ta syirik amin long ta mahabbah amoyat to mga palangungan sin kami kami Islam so inato yato animan marayaw ka na mga yato na makabatal sin hinang singkitan nyo sa taimano siya na makapakakkal hamano siya bang siya nakahinang sinyato makapakakkal pa pinarka jahannam habi yaw mari kita pa jinisan sin syirik ta amin sibi sa pagyan asyirkul asgar wa syirkul khafi amin syirk asgar syirik asibi iban sin syirkun khafi amin syirik sipuk yun nakasisipuk siya in syirkul asgar in syirik sibi yan wa huwa riya amunain riya kakahinang riya ana amo ini in kamatauran agon di makalappas di haini malingkan hisyusyo na sadya in tiyaupikan sin Allah Ta'ala kaya ulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala
Sawab na bilang pagkamanos aun waktu pagkasuran sa sinhinang riya. Labi-labi na parkala ibadat. Parkala na indo na haong kay banan manos siya na kamiin lialawag niya in kawawantuan. Lialawag niya in pakita-kita. Biyadiin. Kunin dalil parmasin Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik biibadati rabbih ahada. In bahagian hikarwa mga katawtay manguran amuna in syirik sibi-sibi, amuna in hinang pakita-kita, banghaba sa Arab, warriya, amuna hinang pakita-kita. Ang hinang siya bukun karna sinallahu ta ipakita-kita niya yun. Ipagpakita niya, ipagpabantog niya. In dalil niya parma sinallahu ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Isisyo in naguhuwat-huwat siya. Naguhuwat-huwat tanto dumamagbak iban sintuhan niya Rabbul Alamin. Amoy Tuhan tagpapanjarihan kanya. Di marasa yato himulang tulat maranya magbak hadlo mahuli. Unin syarat niya, falyamal amalan salih. Na subay siya mag-amal salih. Subay siya maghinang marayaw. Uno pa yung syarat niya, uno pa yung condition. Hasupaya maramu magbalharap. Hasupaya maramu magbakin Allah subhanahu wa ta'ala. Suway na rayar in syarat in condition. Ini muna-muna, suway ko maghinang amal salih. Suway ko maghinang hinang marayo di akan sin Allah subhanahu wa ta'ala in pag-ibadat. Uno pa, wala yushrik bi ibadati rabbi ahada. Ini karuan niya syarat, di siya magsyirik hang sulag uno-uno na hapag-ibadat kanya. Hapag-ibadat kanya. Daw si makeban ini amunain sumud siya pa syirkul asga amun riya hangkan bang kita manghinang ibadat masambahayang na bukon buna ini bukon long ta pakita-kita yawn. Karena na maglagda kita sinhinang ta day dito hat mga palangon ko agam Islam bang nakapakay nin hinang mo. Impyak bidaan sin syirik dakula, di man syirik sibi-sibi mga katote manghuran. In syirik dakula mabatal ingkatan amal niya, piyak tuyuan niya ding hapanagnaan. Bangin hinang niya ding nag-akil balik siya ding timag na siya nag-ibadat ding hapag-kaakil balik niya, ikakatutang putag-limen umul niya. Sambil yamutan siya nag-ibadat, laong tapa kanuman na umul niya. Wala siya yato hautan neto, wala siya nakapagsakuto pa Allah Ta'ala si syirik dakula. Sakali ang kasasaat dakuman nakahinang siya sin syirik dakula marayat to ingkatan amal niya mabatal. Marakatan mga katote manghuran ay magbak to zero inhinang niya. Kaya kalayo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapon in shirk amuin syirkul asgar. Di isang mara in amal niya to na yung hapuunan, na yung hapanagda niya to. Adapon in mabatal niya. Amuray na hinang niya hadlaw yaon. Magsapa masya nagsambahayang doon. Pag-ubos si pagsambahayang niya, awang biya mga kialalamuran si Ria, awang biya mga piyakita-kita niya, hasupaya nung siya matuyo na kumanhikwan yung magsambahayang, atawakan awang biya mga target niya, ding mga target niya biyahan kabayaan niya, na amoy to dito hato, inamin hinang ni hadlaw yaon, amurato isabi mabatal niya. Amoyat to mga palang ko akam Islam. Inikato niya, ano usali asyirkul khafi. Amo na yung syirik lang tasipuk, nakatatapok siya. Biya din indagbos ini mga katawtay manghuran. Wad dalil alayhi qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, asyirku fi hadhihi al-umma akhfa min dabibin namli ala as-safati as-sawda fi dhulmati al-layl. ففسر ابن عباس هذا الشرك بمثل قول الرجل لصاحبه ما شاء الله وفلان. In dalil niya sabda sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in syirik lang niya jumatuha ummat ini labi in kasipuk niya daing sin panaw amin pananapsin sanam annamlas apa amin namalyaw pananapsin sanam habato itom isab nananap siya ron haon ay hakatigid luman bitu-bituhan amin sindum yaon
sarta initiyapsiran sin Ibnu Abbas tiyapsiran Ibnu Abbas hinang syirik yan biya sin kabtangan sin habuk usog amin long taha iban amin long tamin iban amin panunnya masya Allah wa fulan biya sin kabtangan neto biya dinidagbos kiabayaan sin Allah iban hikuan na inya to di manjari mga kataw tay manghuran at piapag sibu mo piapag away mo piapag agad mo ha amo yato wa kafaratu hada syai'un in kafarat niya sinamin makabisara ko habi ayat sababin niya to syirik sibi syirkul khafi nakatatapok siya law sin wa kafaratu hada syirk qawlu rasul sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka min adh-dhanbi alladhi la a'lam amo ini in kiparat sinyatu amin syirik yang sabda sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika amo yato in longta ini pangindua asin siya din ito mga katotay manghuran ha utuhan ko sabunatin ako patiliwon ako kay mo ha doon amin makapagsakuto kay mo sin uno na wa ana a'lam ina ko kaingatan ko yaon wa astaghfiruka iba mangayo ako kay mo kaampunan dahil harus ako alladhi la a'lam amin wala ko kaingatan ha yato in kifarat sin namin pamung simbiyayat to hanti na di kita mencari mamung masya Allah wa fulan papag-awin mo suway in nito masya Allah thumma fulan suway lang na masya Allah pagbaya sin Allah Ta'ala mahuli hikwan ha ataw biasin magsakat kita yaon atau mga kaparya o makapamungkaw masya Allah law niya in kwanini imansin in magbabansahan yaon ha at di ato manjari ibiyat to suwayatin niya hibalik mo pa Allah subhanahu wa ta'ala ampalong mahulihi kwan yaon atin ingat niya yaon ha mga katawtay manghuran at tawhidu huwa ifradullahi bil ibadah wa syirku huwa isyraku ahadin ma'allah fi haqqihi min at-ta'dhim wa at-ta'abbud in tauhid mga palangon ko agam Islam amunain manghinunggal ha Allah subhanahu wa ta'ala magtag-ipon adapon isab iban adapon in syirk pagtagon amuna in pagpasaw at in pagpasaw yaon pagpalamud hamuk uno na pa Allah subhanahu wa ta'ala doon hakapatut niya daing namayan haparkala pang amin parkala pang panglaggo iban pag-ibadat atau pagtag-ipon karon na in parkala ibadat mga kakasikwa agam Islam Allah ra in tagkapatutan kanya pagka Allah ra in tagkapatutan sin agamayan na di tamanjarihan amin lamuran di tamanjari sa kutuhan atawakan lamuran pa dunhaon simbukun na kabayan sin Allah Ta'ala hinang pakita sin hinang ibadat sin bukun na di akan sin Allah subhanahu wa ta'ala amoyato mga kakasikwa agam Islam yung tagkapatut niyang Allah subhanahu wa ta'ala di da siya manjari pasauhan ha isyusyo na dugaing den kanya di na manjari pasauhan ta dahil nga sabab yato suway siyara in Allah subhanahu wa ta'ala in tukbalan singkatan ibadat adi itod manjari pakibarun atawakan pakibaron itukbal padugain ng Allah subhanahu wa ta'ala bang kita hangan mag-ibadat na qawlu masya Allah wa syi'ta walawla Allah wa fulan إنما كان شركا لأن فيها مساواة بين الله وخلقه تعالى عن ذلك yan ayari mga katote mo magka hinang singkitan ni dihay kabtangan masya Allah wa syi'ta iban sin la hawla wa la ni amin lawla Allah wa fulan amayat ay imbunan niya hangkan niya to in kaaunan niya naon in syirik karena naon dito in panghinibui singkitan nyo. Panghinibui haantara sin Allah subhanahu wa ta'ala
iban sin pia panjarin niya kat pia pagsibu mo. Maha tinggi in Allah subhanahu wa ta'ala lagi maha susi in Allah daing hadamikian nito di manjari papag-agaron papagsibuon in Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiya din unin wajib yajibu ala al-muslim ay yaqula ma sha Allah thumma syi'ta. Amin tawakkal laula Allah thumma fulan ganapa mutin thumma. Wa idza zalla lisanuhu fa akhta fayanbaghi an yukaffira bid-du'a al-warid 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib hambuk muslim mamung siya masya Allah thumma syi'ta. Amo yan to hatin ya kiyabayaan sin Allah iban ampa kiyabayaan mo. Ampa ingkain nami di manjari kiyabayaan sin Allah iban kiyabayaan mo inya to di manjari. Biya kagi piya pagsibuk mo in Allah subhanahu wa ta'ala. At inya unin hakaamuhan mamung kita kiyabayaan sin Allah ta'ala ampa kiyabayaan mo. Atinya mapuas ito kawa ay may pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ima si mamungkaw lalallahu thumma pulan tinibang bukun Allah mahuli ang pahikwan. Biya ito atawakan sa pa maon nakasudlong tasuwarul. Pabay mangbukun long niya ay ni mangbukun Allah iman sin iro yaon atawa iman sin security nasud na kita sin sukarol nabukun biyayat to mga katote manguran subay natin mangbukun Allah subhanahu wa ta'ala ang pamahuli in security yaon atawa in nagjajaga yaon na yato di kita makakugdan din ito hatulong tamiin biasin pangadjian sin kita niyo. Namang sa pa malimi dasin dila ni habiyayat to tinihawala ni piyak tuuran na mangindua siya pa Allah Ta'ala biasin kaya doa siya biyabayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mangayo siya kamaapan sinamiin hinang dusa hawala niya kaingatan. Amayat to. Na asyirkul asghar huwa jami'ul aqwal wal af'al allati يتوصل بها إلى الشرك كالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك. In syirik asgar mga katote manguran amo na ingkatan sin mga lapal jami'ul aqwal katan sin mga lapal iman sin mga hinang allati yutawassalu biha ila syirk amo in mangdahi siya pa syirik dakula biya na sin pagsapah maduain deng ha Allah subhanahu wa ta'ala iman sin hinang pakita kita iman sin duaing niya. Wa syirkul asghar dhanbun 'azimun la yukharriju sahibahu minal Islam. In syirk asghar isa mga katote manguran dosa dakula siya. Tumtumun si kita ni dosa dakula siya. Di isab siya makapagwa kanya deng haka Islam di isab yato makapagwa deng haka Islam mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala na murah-murahan patubtubon na to dito in pangadyan sa kita niyo diha ini insyaallah subhanahu wa ta'ala na sumunod pangadyan sin kita niyo kalukaduha adlaw hamis binillahi ta'ala na amin tungod parkala isa pagkupur laun ta iban si mga jinisan niya in mga ini mga katote manghuran kagunahan sabuton sin kita niyo hasupayan nato kahatihan kaingatan masilang nato inyaw hinang syirik inyaw sakuto inyaw hinang pagkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya in ibadat sin kita ni mga katote manghuran di katamakan di kalumian sin mga ini hasupaya di mabatal in hammal ibadat sin kita niyo mahuli wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah